tugeze mu masaha ya nijoro ariko kandi birashoboka ko bitewe n'ingengabihe y'aho uherereye yaba ari ku manywa cyangwa se ari bwo bugicya abandi banagisinziriye. Mwese nizere ko mumeze neza aho muri hose, aho muri kunyumva muherereye aho ariho hose. Nabasuje kandi nabahaye ikaze muri aya makuru abagezweho yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugarutse ku kibuga cy'imirwano, ngiye kukubwira noneho uyu munsi kuri uyu wa gatanu tariki 12 muri aya masaha ya nijoro uko bimeze. Narakubwiye ngaha niho ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru abagezweho. Wongere volume twibanire muri izi update ziba byagiye bigaragara ku kibuga cy'imirwano. Nizere ko mwese mumeze neza, ariko kandi birashoboka ko muri mwebwe haba harimo abatameze neza. Namwe reka mbabwire ngo pole sana, ariko hari Uwiteka ushobora byose, muraza kumera neza. Reka twihute n'iyi nkuru duhite tuyitangira. Mbere yuko nyitangira, reka nkubwire ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu kiriya yindi nisubiza TV. Aha ni ukura amakuru aba yizewe yiba byavugiwe aha ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu kiberaho imirwano amanywa na nijoro. Reka mite ntangiriye inkuru gutya, aho aha muri Walikale ubwo birumvikana ko ari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abasirikare n'abandi bantu benshi b'abasivile ngira ngo uri kubona neza kuri screen yawe uko bimeze. Abangaba nabagera kuri 6 aba bakatiwe ibihano bikomeye cyane. Nibihe reka ngende nkubwira ijambo kuri ndari nako ngira wa wundi bukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwo bwa mbere gukora subscribe cyangwa asabone, akanafunga karakantu k'inzogera niyo nkunga ya mbere abaduteye, ubundi akajya duha ibitekerezo bye muri comment, ari nako murusha kugenda musharinga iyi nkuru kuri bagenzi banyu kuko biradufasha namwe kandi nzi ko bibafasha. Duhite dukomeza n'iyi nkuru, aho urukiko rwa gisirikare rwa Goma rukorera i Walikale rwakatiye abantu bagera kuri 6. Aba bakatiwe kuri tariki ya 10 Ukuboza. Ubwo birumvikana ni umusibejo hashize, ni nabwo abangaba bakatiwe. Aba barimo rero abasirikare bagera kuri 3 ndetse n'aba barwanyi 2 ba VTP ndetse n'umuturage umwe. Aba basirikare 2 bahamijwe rero guteka. Ubwo nakubwira ko harimo abagiye bateka umutwe ku rugamba bakaruta, harimo n'abandi bagiye batakaza intwaro n'amasasu. Aba 2 rero nakubwira ko batakaje amasasu n'intwaro. Abangaba bagiye babikora igihe urugamba rwari rukomeye. Abo bahise rero bakatirwa igihano cy'urupfu. Naho uwa 3 uyu nguyu we nakubwira ko yagerageje gutoroka igisirikare, birumvikana ko isakatirwa imyaka 15 y'igifungo. Naho undi murwanyi wa VDP uyu yahamijwe n'icyaha yagiye akora, ikindi cyaha cyo gufata ku ngufu. Ubwo birumvikana bahise bamukatira 20 sekundi. Murwanyi wa VDP uyu akaba yakatiwe ku buryo bukurikira. Uyu nawe ndi kubona bamukatiye imyaka 20. Uyu nawe bivugwa ko yatwaye intwaro cyangwa se akanatunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aho umuturage witwa Abira, uyu nguyu nawe ari mu bagiye bahanishwa igifungo cy'urupfu nyuma y'uko uyu nguyu ahamijwe kwica mukuru we akoresheje umupanga, ari nabwo baje guhita bamukatira ijyaha cyo kuba yafungwa burundu. Simbizanga muri Kongo iyo icyo gihano cya burundu cyangwa se bavuze igihano cy'urupfu bahita bakwica direct, ariko bigaragara ko muri abangaba uko bagera kuri 6, ariko uyu nguyu yaje guhita ahabwa igihano cy'urupfu. Sin'uyu nguyu gusa, ngira ngo hari n'abandi bagera kuri 2 bagiye nkubwira bagiye bahabwa igihano nk'iki ngiki. Tuvuye aha ngaha rero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru tugasubira mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko Abira ifashwe. Ngira ngo ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC, FDLR, abawazarendo bahise bahunga mbere y'uko uriya mujyi munini ufatwa nk'umujyi munini wa 2 mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Mbere yuko intare za Sarambwe zihagera, ngira ngo abantu benshi biganjemo ingabo z'u Burundi ndetse na bamwe mu baturage bahunganaga n'abangaba nibwo bagiye bava ahangaha muri Uvira mu masaha y'igicamunsi mbere yuko intare za Sarambwe zihinjira. Gusa abangaba nyine barahunze. Birumvikana nakubwiye ko hari abahungiye mu mashyamba ari hejuru ya za
minembwe, abandi bakagenda bajya mu mashyamba akikije Uvira, ari nako abandi binjira hariya mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero urugendo rwari rugikomeje rw'aba basirikare babarirwa mu bihumbi bibiri. Imaji ni ibihumbi bibiri by'abasirikare bari bakigenda uw'igitsi n'uw'amaguru, kuko ibigaragara ni uko bafite intwaro ariko nta masasu. Bari bageze hafi y'izi baraka, aha ni ingabo za FARDC, abawazarendo, FDLR, abangaba ni abahunze Uvira rero, aho bari bageze muri uyu mujyi wa Baraka, nk'aho bidahagije n'ubundi byabaye ngombwa ko abangaba bakomeza sera igitsi, aba ni nabwo bakomezaga berekeza hariya muri kariya karere ka Misisi, ariko abaturage batangaye cyane kubona ingabo nyinshi cyane zirenga ibihumbi bibiri, nk'uko nari mbikubwiye, izananiwe urugamba cyangwa se zaje kuneshwa n'intare za Sarambwe, aho byari bikomeye hariya mu mujyi wa Uvira. Abangaba na n'ubu ngubu reba igihe umujyi wafatiwe n'ejo bundi, ariko abangaba baracyakukuza bagenda. Bari bahungiye, nakubwiye ko bari bahungiye muri Fizi Baraka, muri uriya mujyi wa Baraka, ariko baje kuhava, urugendo ruracyakomeje. Nuko ntaje kugenda mbageza iyo video, ariko mu makuru yacu ari imbere ndaza kugerageza nze kugenda mbereka iyo video y'abasirikare barenga ibihumbi bibiri bakubiyemo FARDC, abawazarendo, FDLR ndetse na zimwe mu ngabo z'u Burundi. Hari abanagiye mbonamo aho icyagiye gitungura kuri aba ngaba, aba ni abaturage bari bashungereye abo basirikare babacaho, aho ngo batunguwe no kubona muri aba basirikare babirirwa mu bihumbi bibiri bahungaga, abenshi nta nkweto bambaye ndetse abandi nta mpuzankano cyangwa se uniformo ibaranga bari bambaye, ariko bigaragara ko bamwe bahetse intwaro. Izo ntwaro si uko rero icyo gukora icyabuze, ahubwo ngo nuko zimwe muri zo banazitwaye gutyo, nta n'amasasu bafite. Ibyo ni ibyabaye ku rugamba ubwo bari bahanganye n'uyu mutwe wa 2-3 hariya mu ntara y'Amajyepfo, by'umwihariko muri uriya mujyi wa Uvira babasohoyemo shishi itabona. Kuri ubu ngubu rero abangaba bivugwa ko bakiri kugenda, nubwo andi makuru aturuka muri hahandi tuba twizeye bagenda bavuga ko ngo abangaba bari gushaka uburyo bikusanya, ngo bagashaka uburyo bagaba ibitero ku birindiro by'izi ntare za Sarambwe. Ibi ngibi rero nkatwe tuba hafi cyane y'izi ntambara zigenda zumvikana mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubona ko n'ubundi uwagutsinze ku nshuro ya mbere yakongera akagutsinda ku nshuro ya kabiri. Ngayo nguko murumva ko n'ubundi bigikomeje kugorana. Gusa tugarutse kuri uyu muhuza w'aba bagabo bombi, hari Felix Tshiekedi ndetse na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho abangabo bombi bahuriye hariya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ndavuga perezida Donald Trump uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu nakubwira ko nawe hari icyo yatangaje, aho bivugwa ko uyu nguyu ashobora kuba yatamaje Felix Tshiekedi, mu gihe bimwe mwebwe mutari mubizi byagiye bigaragara ko uyu nguyu Felix Tshiekedi ari nawe wisabiye uyu mukuru w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, kari we waba umuhuza wa perezida Paul Kagame ndetse na perezida Felix Tshiekedi mu rwego rwo kubunga. Ubwo birumvikana ko hatanzwe ikiguzi gikomeye, nta kindi ubwo ni amabuye y'agaciro. Ariko kandi byagaragaye ko na hariya iduha muri Qatar bigaragara ko Donald Trump hari icyo yagiye bigaragaza, ariko kandi hari ibyo twari tuzi, nubwo bamwe muri mwe mushobora kuba mutabizi. Bigaragara ko ari nawe wasabye Qatar kuba umuhuza w'uyu mutwe wa 2-3 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yatangaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo ubwayo yamusabye ko Amerika yajya gufata amabuye y'agaciro yayo mu rwego rwo kurangiza intambara, avuga ko yabaga hagati ya Kongo n'u Rwanda. Donald Trump ibi yabivuze mu ijambo yaje kugeza
ku bari bamuteze amatwi ku itariki 9 Ukuboza, ubwo urumva harenzeho umunsi umwe n'ejo bundi ubwo uyu nguyu yatangazaga uko ubukungu bwa Amerika buhagaze. Mu ijambo rero Donald Trump ubwo yongeye kugaruka ku masezerano y'amahoro y'u Rwanda n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasinyiye imbere ye, hari ku wa kane tariki 4 Ukuboza 2025, ubwo ni muri kiriya cyumweru twavuyemo, aho yavugaga ko ari we washyizeho iherezo ku ntambara y'ibihugu byombi imaze igihe ibera ahangaha. Ariko n'ubundi tukaba tubona ko ibintu bigikomeje kuzamba, nubwo bigaragara ko hari amasezerano bashyizeho umukono ejo bundi. Uyu Donald Trump yemeje ko ari amasezerano yafashije Amerika kubona amabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora batiri z'imodoka, ibintu yavuze ko igihugu cye cyari kibuze cyangwa se cyari gikenye. Yagize ati ntidufite amabuye y'agaciro yo gukora batiri, mureke ibyo bya peteroli na gaze dutunze cyane. Ndetse akomeza avuga ko ngo bagomba kugenda kuri batiri. Nanone se akomeza avuga ati none se tuzajya muri Kongo cyangwa mu Bushinwa? Ni nabwo rero ibi ngibi agenda avuga ati mu by'ukuri narangije intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda, kandi bo barambwiye bati turagusabye, turashaka ko ari wowe uba umuhuza cyangwa se ari wowe ibi bintu ubijyamo. Ni nayo mpamvu rero ibi ngibi Donald Trump akomeza avuga ko DRC cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo yihitiyemo ko Amerika ifasha, kandi ko ibyo Kongo yatanze atari ibintu yari isanzwe yifuza. Ni nabwo ibi ngibi byagiye bigaragara rero mu kiganiro Perezida Paul Kagame aherutse guha Irijoro. Yavuze ko Perezida Felix Tshiekedi ubwe ari we wasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubahuza n'u Rwanda mbere yo kwitabira uriya muhango wabereye i Washington DC. Ariko kandi Kagame yanemeje ko Perezida Felix Tshiekedi ari nawe wasabye Qatar guhuza ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa 2-3 muri uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Usibye amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byashyizeho umukono, andi masezerano y'ubukungu yemeza ko amabuye y'agaciro acukurwa mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agomba kujya atunganyirizwa mu gihugu cy'u Rwanda mbere yo koherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba bigamije rero kuhuza ubukungu bw'akarere no kongera agaciro k'umusaruro w'amabuye y'agaciro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murumva ko ibi ngibi byose n'ubundi Donald Trump ntabwo ashobora gukora ikintu adafitemo inyungu, ntibinashoboka. Ariko kandi ahanini ubona ko Felix Tshiekedi Tshilombo ari we wafashe iya mbere akegera Donald Trump akavuga ati mfite ibyo ukeneye ariko kandi nawe ufite ibyo nkeneye. Ni nayo mpamvu uyu yaje kuba umuhuza hagati y'u Rwanda n'iki gihugu cya DRC. Ndetse tukagenda tureba no muhuza hari duha muri Qatar, ngira ngo mubona ibiganiro naho biberayo, bigaragara ko Felix Tshiekedi ari we ahanini ubifitemo ukuboko, kuko ni nayo mpamvu tugenda tubona ahanini uyu mutwe wa 2-3 ndetse n'izindi ntumwa ziba zaturutse muri Kinshasa zihurira hariya Doha muri Qatar, hakagira ibyo baganiraho ndetse hakagira n'ibyo bemeranywaho. Ariko ejo n'ejo bundi tukabona ntabwo biri kubahirizwa. Impamvu aba ari iyihe? Nuko n'ubundi Tshiekedi ibyose aba abizi, kandi uyu mugabo nakubwira ko afite uburyo politike yikina kandi ameze nk'aho bimwe abisobanukiwe, usibye ko rimwe na rimwe ubona ari kwijijisha. Tugarutse rero mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye uherutse gusetsa abantu benshi avuga ko ngo ingabo ze zikaze cyane, ngaho abona ko
igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi baba babona bati barabambura uduce tumwe na tumwe, ubwo sinzi ko nyina bivuga mu Kirundi. Ibi ngibi yabitangaje ubwo yarimo avuga ku gihugu cy'u Rwanda, avuga ngo gifite ingabo zikomeye, ngiyaba mwamenyaga njyewe izo mfite. Ibyo ngibyo yabitangaje rero mbere y'uko yohereza amabataliyani hariya mu burasirazuba bw'iki gihugu, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo ni mbere y'uko gatoya mugenda mubona hamwe hagendaga hiyongera ingabo ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi, ariko kuri ubu ngubu nakubwira ko amagambo yashize ivuga, kuko byagaragaye ko ingabo ze zitazi kurwana habe na gatoya, aho bamwe muri bo wabonaga ko bashobora no kurasa bya bitwaro by'imbunda ziremereye cyangwa se bya bisasu biremereye, barangiza ubwabo ahubwo akaba aribo bashobora no kwirasa. Ibi ngibi byose rero bikaba bibaye mu gihe abangaba benshi, ubwo ni kuvuga igihugu cy'u Burundi cyaje guhita cyugarira, nk'uko bakunda kwivuga, cyugarira imipaka yacyo ihuza u Rwanda nacyo, ndetse n'ihuza igihugu cya DRC ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero ni ibyagiye bifatwaho umwanzuro na Neva nyuma y'uko abonye ko atsinzwe urugamba hariya mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, hari abandi basoda be, harimo n'imbonerakure zikiri muri iriya misozi, aho turi kugenda tubona ko abari hejuru za Minembwe bari kugenda bagaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge batuye hariya Minembwe, aho bamwe bari kuhatakariza ubuzima. Bigaragara ko izi ngabo ibyo ziri gukora ari nk'itsembatsemba ku batuye hariya za Minembwe, cyane cyane ubwoko bw'Abatutsi batuye muri biriya bice. Nakubwira ko hariya hantu hari ingabo nyinshi z'Abarundi ku bwinshi, by'umwihariko muri kiriya kibaya cya Rusizi, aho bamwe bagiye banirukanwa mbere y'uko umujyi wa Uvira ufatwa. Ariko kandi ntago bamwe ariko bagiye bose bahungira mu gihugu cy'iwabo, ngira ngo hari n'abagiye bahungira muri ayo mashyamba, nk'uko nagiye mbikubwira, aho bamwe banacukuye indake. Kuri ubu ngubu bikaba bivuga ko abo ngabo bose rero aho bagiye basabwa na bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa M23 kuba basohokayo ku mahoro, bakahabwa n'inzira bagasubira iwabo, ngo bitaba ibyo ngibyo bagahangana paka bikazarangira ibyo bitaga ko bagomba kwisuganya ngo bakongera bagafata Uvira bitazigera bishoboka kuri bo. Ni mu gihe rero n'izi ngabo za FARDC bivugwa ko nazo ziri kugenda zikusanya, aho ngo bari gushaka bagenzi babo ngo bahuze imbaraga bategura urugamba rwo kongera gutera uyu mutwe wa M23, ngo mu rwego rwo kongera kubasohora mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu ngubu butuvugana uri mu biganza by'izi ntare zasarambwe. Ni ibintu rero bigaragara ko bitashoboka, kubera ko n'ubundi niba barananiwe ku nshuro ya mbere, ntago babura kunanirwa no ku nshuro ya kabiri. Tujye twemera rero intsinzwi ko yabayeho, tujye tunemera ko ibyabereye ku rugamba buri muntu wese, cyane cyane ko biba bigaragarira umuntu wese. N'ibyagaragaye ku isi yose bikagaragara ko Uvira yafashwe hatabayeho kurasana, usibye imirwano yari yayibanjirije nabwo itarabereye muri Uvira rwagati, aho n'ubundi twagiye tubona ko muri iyi minsi uyu mutwe wa M23 uri kugenda wisabira bamwe mu barwanyi b'iyi mitwe igiye itandukanye, irimo FDLR, Abawazarendo ndetse n'izi ngabo z'Abarundi zikihishahisha muri uyu mujyi wa Uvira, aho bakomeza kubasaba kuba bakwiyerekana ku neza mu rwego rwo kugira ngo bahugurwe, ndetse bamwe mu bagomba gusubizwa mu buzima busanzwe haba harimo abaturuka mu gihugu cy'u Burundi bahabwa inzira bagende neza, ndetse n'aba b'Abanyekongo nubwo bari muri ayo mashyamba cyangwa se n'abo ngabo bandi bakishasha muri Uvira, wenda babarizwa muri FDLR ndetse n'ababarizwa mu Bawazarendo, bagomba kwigishwa bakaba bakwemererwa kujya muri uyu mutwe wa M23, cyangwa se bakaba basubizwa no mu buzima busanzwe, bitewe n'uburyo abangaba bari kugenda bakora iyi gahunda. Ibi byose rero bibaye mu gihe n'ubundi turi kugenda tubona aho ahangaha hari gukorwa ikimeze
w'isuku muri uyu mujyi wa Uvira, ari nako ubuyobozi bushya buri kugenda bushyirwaho n'uyu mutwe wa M23 mu rwego rwo kugira ngo imikorere y'abaturage n'ubuyobozi ikomeze igende neza. Ni mu gihe ibi byose bikomeje kuba twabonaga harimo n'ibikorwa remezo byari bikomeje kubera ahangaha mu mujyi wa Uvira, aho bigaragara ko n'ubundi bazakomerezaho bagakomeza bagakora n'ibindi bikorwa remezo. Imihanda mwagiye mubona ko ari imihanda yagendaga ikorwa hirya no hino muri uyu mujyi, bigaragara ko n'ubundi uyu mutwe wa M23 ushobora kuzakomerezaho. Ngahe ngukorera amakuru nari nkufitiye y'aka kanya muri aya masaha nijoro, reka nizere ko byibuze warunteze amatwi. Twatangiranye tujyanye ku musozo w'inkuru usobanukiwe neza uko byari bimeze ku kibuga cy'imirwano, kugira ngo dusubire mu makuru yacu ari imbere ya tubicanira cyari ya yindi nisubiza TV. Aha niho mukora amakuru aba yizewe kandi amakuru abagezweho. Mu nkundire tuze gusubira amakuru yacu ari imbere. Ndabakunda cyane, asante sana.